Uttar Pradesh Fatehpur khopui chunga veng pakhat misrama wantia raje sahu te chungkwa pon khosavea fami pa pahni le fanu pakhat nein raje sahu hi bong hnuti giu siam thiam takania Fatehpur khopui veng sangsanga anzor chwa thin ba ka khoche vela te po anzwar na sa theile a an khosak po har sati chiam lo an fanu sulukhei hi nolamel thatak le pian moi takni in chunga wang chuan har satna atok zeu zeu fawa tlangwal then khat mit ala deuh te po ani mana mi pat me chiat na rong kaya chai boina te tok fawin a har satna chu hun engemaw chen a chung te laka zevia ma se topa chuan apa raje sahu chu a shil hreta ani a fanu in a har satna a shil hnu chuan raje sahu chuan a fanu chu angai to zol thin hle a fanu himna chu akuta omti a hria ti dan kong dang zongin a fanu sulikhai hi kumsom pariat atlin kumchia te aloni ve to ta ka chuan pasal nei wat mai se tia ruam man siamin a himzel na atana apoimo dona a hriat awangin he thutluk na hi asiam ta ani raje sahu chuan a fanu tan pasal tur zong ta a zona changa thlakhat nu vela Radhanagar Sadar Police Station huam chunga om Buckspor venga khosa Raju Prasad nen anin soirem theita hlova Raju Prasad pa hi Ram Babu ani in ani hian fapa pahni aneya Raju Prasad hi ano pangjok ni in a uzok eroin in sang achang to a apa nen khosa in lo nei in e anjong ve me ka in nei hun tur te ruatin sulikhai le Raju Prasad chu ani nei ta nge a Raju Prasad chuan nupui mel thatok mai ane chu alom hle maya chuti lain anupui sulikhai ero apasal laka alunga oizan thelo anin nei ma po hian sulikhai hian apa chu apasal tura abyak sak Raju Prasad laka alung oilo thole nei lo mai adu tho alo soive to a ma si omzia omlawaniang anin nei ta thowa nupa ani miau to awangin an khosak dun angai tho tho sia ti chuan ani nei atanga kumthumna a fanu arpita I anneya ma se hetia fanu annei hnuwa hian apasal Raju Prasad chuan anupui sulikhai chu angai saklo tiltila a fanu arpitai po atira angai sak angle aduat angkhan aduat lo tariau hian sulikhai chuan a hria a apasal omdan ne khosak dan chu a hre thiam lovin a hna thok ho te hi chu ai kham chuan amusan le mai thina har satna anei le nei lote zot ve chen bok ma se vo in chu ka ha riau mai kamudon ti chu chana a hmu tampol ani thin a pasal tho chu amang chuan nuam save pa ngai tak chuan an kho save maya ma se sulikhai ril ru ero akim theitlat lo nupuiten an pasal te laka an be se thin mangai na adong lo chuan anuna beidon na nasatak asiama atira a pasal laka lungoi theilo kha lungoi tuma abele changchang na chuan omze anei theitlat lo sulikhai po in a pasal Raju Prasad chu aril ru in a hladve ta tiltila anna atanga aron honin roi chungin in chunga lu si a nu bertan chuan tor har tak turani haute te ya nupui fanauti thinrima an khomin thlabarin asiama in chendon se ka rafa anei to si sulikhai pasal Raju Prasad chen komberle azu in pui thin akazen ni bok ramra chachuan Raju Prasad te in chung khor boruak thalole anno pa in hnir ngau reng kara no pang omve chu ti hlim tumin aleng lut ve fo thina sulikhai po in alen reng rengin alo bi tha em zel boka nuam po anti tlang hle ani ramra chahi truck driver ni in kalchwana anne ilo ni khwa hi chuan Raju Prasad te chen in a hian aleng lut fo thina ramra chahian sulikhai chu arukin melcha alo ti thin viawniang nikhat chu a pasal omlo lai nang fu in ramra cha chu sulikhai te ina aleng lut li a sulikhai rin lo lam dei mai ramra cha chuan asoi chuak tatlat mai chutia ahmangai thu a shelta mai chu sulikhai chuan makati in angai na a shelo hiala a in nga na ber a pasalin ama aya zu a thlanjok zel awanga ril ro she om tak le khor taka a omlaya hetiang thu handon tak mai chu nara har po anyange in ngai na swala an tlu tangi nge a hun aliam zela ramra chale sulikhai chuan anom dan le khosak dan chu dan pa ngaya ne chawin an film khorna in adai zauta tlat lo nikhat chu an pahnia an omdun lai chu sulikhai pasal na thok ho chuan a hmufu ta hlo maya Raju Prasadan anupui khosak dan hmuin a thinrim hle a ramra chapo rei omlovin ain thiar film ngalwata a chwa sana changa rei lote ya Raju Prasad chuan anupui chu kuthlak chiamin a khosak dan sim turin a shila ma se asim thei to lo
sulikhai hian ramra chalaka aril ro lo pe hle to hi lo ni a anupui khosak dan le omdana shiatin a thinrim nutuk chu raju prasad chu anveng zu dora kalin zu ava in le a sulikha in a pasal zu in a chuak lo hole hun chu a hu phur tak set to a kut a thlak le dona a shiat awangin a thian pa ramra chu phone manga wa bia in a pasalin an pahni chungchang tho engkim a shiat vek to awangin an chung kotana thabir turnia a shiat angin an ina leng to lo torin le kalsan mai zok torin avasilta a ama iro chu ramra cha iro in ama kalsan ne thlauthak chu atan thil har satak ani tho in alo chang be thong ani march ni somni pariat kumsa ni somni pakhat hindu ho kut poimo holy in bo se chaulai ani a ramra chapo nidanga ati dan pa nga in jing a thawin raju prasad te chen in chu chundar som pani vela awa thleng le a in chunga lo om raju prasad chu akeya wa khoin zana entirin akwa a thil ti swala ngaidam ti dilin raju prasad po in holy lai chuan melma te po ngaidam vek tur lom ti in alo dong song ve maya hun engmo chen an ti ti hnu chuan ramra cha chuan sulikhai pasal raju prasad chu pon lama zu in puya thiam tak maya somin asomang chuan an pahni chuan ramra cha baikin zu dora an kalta a atuk march ni somni pakwa kumsang ni somni pakhat holy ni takhan sulikha in apasal raju prasad pa ram babu hne na kalin apasal march ni somni pariat chuna ina tanga achua kalron hon lo thole a omna chin a shet lo thu avasilta a apasal pa ram babu chuan amaunu sulikhai chu rin hle na lian tak lo nei ngala ma se engma tilang chuak du lem lo akal na chin oma an sha ta te kalin an han zong china ma se an mu thei chuang lo an veng chung zu dor sang sanga te kalin chuta po chuan ma so na an nei thei chuang lo ani march ni somthum kumsang ni somni pakhata malak zel dan dor chung kolamin an sha tak lawa chuan police station lama sha tir tha in an shata a hetia police complain an thelu ma hian chanchin bulama mi tu ti shat lo ruang PNC plantation bula char ani thu an mutatlat mai an fa parwang ani mai rinna an nei ta a ti chuan ruang an hmuna lampan chuan bikin anin khal chhuaka ruang omna an va thlen chuan 31 thana in charge nandalal te SP satpal te additional SP rajesh kumar le DSP anil kumar te chu ruang an hmuna chuan police engmoza tenian an lo thleng fielder to a ram babu chuan ruang omna chu pan hnain police thunei tu te hna ruang en chu adila alorin lok angein afa parwang chu aloni tange mai police te thil om dal ni abodan nia asya te shil ngalin police lampo in anti tur chul te anti zo hnuwa ruang chu Fatehpur district hospital lama postmortem torin an thonta ani SP satpal chuan additional SP rajesh kumar chu tol thatu zong chhuaka chuina kalpui ngal torin asya tir ngala additional SP rajesh kumar ka ishwaina hnuaya inspector nandalal le SI upes kumar lalit kumar baka meche constable pakhat priyanka ten hnu chuina an kalpui chanta a investigation team lamte chuan chiat tok chung kolampo zona te zotin ram babu chuan afapa boral na chungchanga an chung ko nai tak pakhat ramracha ani mai thei tho police te hi ashila heipo hi an monu ne na an khosak dan chanchin tlang kama changa ashiat awanga thil solti tu ani mai thei tho police te hi ashiat tir bok ani police te chuan an thushiat bo zuin ramracha chu man tumin an song hal fata a omna chin mobile location atangin an song masa a mobile surveillance atanga alandanin a thian pa niraj paswan te khwa malaka kasbea a omti sha chwani in april ni hni kumsang ni somni pakhata a omna akal chilin anwamanta a hemini vek jing lamdar soma sulikhai po thuzo fiana nei tora lakngal ni in police ten kil sang sang atanga thuzo fiana an nei nuwa twal thattu an ni tho police te ma hian anin puang tangi a ramra chachuan police te ma a sulikhai ne na anin kar tho zep nei lavin a soida veka sulikhai chu apasalin kut athak fo chen thole amang angin phone manga sulikhai hian aron biak thole ruam manna alo sem tor thopo ashil tho police te chu ashil ta vek boka he arwa manna hian achian pa niraj paswana po achan puina adil thopo soilangin anlo ruam man lok angein holy ni tak march ni somni pakwa kumsang ni somni pakhata zodora zo in puitur anga phurchwakin achian pa niraj paswana te chen in lama zok ashwai thu soiboka
anzu lo da thassa engmazat an in pui hnu chuan pona chwa pui le in zudor lam an pan pui le a roi taka a om hnuwa Hussein Gans lama kalpuin PNC plantation a zu an in pui le a heti lai hian Raju Prasad chu ataksa zoi to hle a azu in lua tor lau chuan leya chuan alet topa chuta amulai chu ramra chale nira cha chuan remchanga la in lungin alua tak an chulhum tamai ni in ramra cha chuan police te ma hian a soita a Raju Prasad pa Rambabu chuan article zathum pahni zani pakhat na tlo chanin Sulikha i ramra chale niraj paswani telaka twal tha thu boy thelut ngalin April ni thum kumsang ni somni pakhata Fatipur kota an pathum hian inlantir annia hemini vek chonudar thum ni achan vela Fatipur district jaila dalu ngal anita ani